Pozdrav narode, dobrodošli na novi video. Pre samog početka klipa ostavite like, share i subscribe na kanal. Stisnite to crveno dugme u donjem desnom uglu. U ovom videu vidjet ćete oranje sa našim starim traktorom Tafeom 45. Orali smo zimsko oranje, nisam stigao da izbacim video na YouTube. U međuvremenu smo ga prodali i eto tako je ispalo. Vi ste izglasali na YouTube da izbacim video, evo ja sam izbacio, tako da uživajte u klipu i veliki pozdrav od mene. Evo ga ide prvom brzom. Duboko nore pa malo zapinje. A i na početku ga je malo udavio. Nije mu dao dovoljno gasa. Evo sad ga gore udavi. Onda je mali uspon i ajde malo duboko. Mogao bi on da izvuče gore prvom brzom, ali što bi mučio traktor. Četvrta spora je kao prva brza na Fergusonu. Može čak i brže. Trebalo bi da se vidi na snimku da je mali ovdje blagi uspon. Nije to ništa naravno, ali ovdje smo posijali ječam. Vidite kako se si zeleni i ovdje isto. Imamo 80 stari ječma, nikad više ječma nismo posejali. Obično sejemo 50-60 stari, ali sad smo to 80. Htjeli smo i ovdje, ne znam da se vidi, vidite ovdje u malom parcelu. I tu smo htjeli da sve spojimo, ali nismo kupus, tu nam je kupus bio, nismo kupus bili posekli i nismo mogli. Htjeli smo to sve da spojimo da ujedno bude lakše kombajnu kada bude žeo i sve ostalo.
specijalne želje naše gazdavice, jedno kolo Meline, evo, Svitrica. Specijalna želja naše gazdavice, jedno kolo Milenja. Eto, naravno da je bilo to, ostavite like, share i subscribe na kanal, stisnite pod crveno u donjem desnom uglu, pratite akciju i subscribe. Veliki pozdrav, pozdrav.